Puilano sini borong genang sar tai mem sono tai sini musician rok no bahanya sono logi di tengah bagai belai no hambai tai aro khai manjak phane joto audience rok no hambai tai joto media rok no sono logi di tengah bagai hambai Jodi jodi oi thangkha shivani shirai mon jakha jodi jodi oi thangkha shivani shirai mon jakha bhuban vaina mucham diya bhuban vaina Sini judges ro, ani mo te kay belai kita to kay yang kena kah. Hai pun, yang tiga san orang ni yang tiga yang kuda jangan kisah neni komen. Belai kena to kah. Hai pun, kisah orang nak kontrol kedi, orang not kontrol. Belai kena. Ano sini sar satu naren bobo tomo. Nini komen bahai bani bagi. Pertama itu kena to kanu. Korang nanti kisah pilih dah, kisah pilih. oh sar Hambai. Okay. Sini Madam Torbala nini kubti bisa kanai. oh belai ki kena to kah hai pano tei tangsa kena grana korang lo tei kicha control khaji tei kicha tei kena to kai juta bai kena mon angka khlai
Hambai sir. Tabo tei ya rasabai khana boni ya golo sang boni chance nani. belai ke krakaka angka hayo sini di berhasil taibo hai resap keren lokongna taibo sen apa hai ke sen tikai manai sini hasil taibo keren lokongko tiaba all the resap nok nawui sini judges only final comments so nawui na lenai hari ke ang koi nai tabo sini tahu sorot jadi sorot yang ke sen beri comments final lenai Pulani zer sab mungo kaham ka thangkha ke tabuk ni second resab mungo kisa khorang bai kha overall surtal thik do phiaba angain point of view sanam suman ka bose no je o tabuk ni bai thasin go same pattern type no mana emotion kana nin resab mungo expression type emotion kisa komi no jago otherwise overall thik no. Thank you, sir. Very well. Hari ini sini Sir Hemant Kumar Jamaat ini bukti wasal kemana ini? Belai kita paham ini result
Usamani competition no nang tal kai ni nirsa mungtoi phika pila dadar ni talni bonu lo kahar batal bai risap kha taham no nung risap pro nini bukhaw ma songnai je risap mungni meanings abono risap mungni bisingo ni bakhano ma har no aha khesi nini expression khai busga abono control khai Tahu kenapa ini sini sar keplai di bukti ke? Beri komen sini buku Sarati Kalai. Kaham narsaka. Oh, thank you, sir. Thank you very much. Nanti jakawa tinggal buku Sarati. Very well. Awak hakino tiri ni OJ program live nor naimanai TTAD sini.